Atiur yaisaksulu. Kumail kalaka kumail sangson kawewen kosaneto o barsikan. Sisas ergachin wiata kaparak poch ong bekono o sapolme chon patako. Yech audeben kaparako. Son kawewen kosaneto o barsikan. Yei Israel me angi manaman en kaweweta kosanet en Moses. Eri, kumail utan pankin peikiyong o kapoyata me koros mera pankin patakiyong kumail. Akumail ter alasang ar uyawiyakan. Pora sochaman kin kapoyata tamerakin kaparan kiwe. Rakin kipena usuk chow o salietiyong pion popon aramasakan. Re ap sochaman kin men kamakit sentin peche poch po en sawaseta usuk chow pukach. Me koros merakin wiyata po en sansal mau mon aramasakan. Kumail chek mau lauten kisin kokon kan mekin mi pion chamarail o ni perai kan. Me pulei en irachukuchukan puk sarawi kan kin mi lale o chelap en pungipen arliko kan. Rakin mau kumot lem tan cham ni kamatup kan o montinan tawan melapalapakan nan sinakakayakan. Rakin anane aranasen parti o ran mawi Israel nan wasan pekon kan o agarkin Israel son patak. Akumail terkin men aramasakan en kin agarkin kumail son patak. Po kumail koros kin wia prien o amail son patak me chemen. Kumail ter pil agarki amen nin samta sam. Po samamail me chemen makachkach nan lang. Kumail ter pil ngongki aramasakan en wiakin kumail aray kaun. Po amail kaun me chemen ye masaya. Eri makayu lapalap remail. Ime pan wia amail son papa. Po makin ak lapalap pan chikuchikla o makin ak chikuchik pan lapalapala. Sisas kachin karyala en barsiko arsan salmao. Met swatiyang kumail son kawewen kosaneto o barsikan. Malaw na mailen. Kumail kin rachungatisang aramasakan waniman Wayne coach. Apin kumail socho kin petalong tamoitong aramasakan makin nan chiyong en petalong nan weyo ra en petalong. Met swatiyang kumail son kawewen kosaneto o barsikan. Malaw na mailen. Kumail kin atiyasang iman liotikan niya mail kin liliyasos ka kapakaprere. Yeima kumail pan ale kakalakolok laut menen. Met swatiyang kumail son kawewen kosaneto o barsikan. Malaw na mailen. Kumail kin sensarak selinanset o kochewe weke po kumailen wakitong lamalaman naramasamen ong ni amay lamalam en men sus. Ani lotier kumail apkin wiyayong en warong kuala nan tan tak riapak laut sang kumail. Met swatiyang kumail son kawait maskun kan. Kumail kin patakiyong aramasakan. Tene memen makin kau kila chen pastarawyo. Esocho pukong en kaula. Amakin kau kila kol en nan chen pastarawyo. Ima pukong en kaula. Maskun poy amailen. Menya makasampal melel. Ren kol o chen pastarawyo. Makin kasarawya la kolo. Kumail pilkin patakiyong aramasakan. Tene memen makin kau kila pay sarawi esocho pukong en kaula. Amakin kau kila men meirong memipewe. Ima pukong en kaula. Ya uwan amail maskun. Menya makasampal melel. Ren men meirongo te pay sarawi. Makin kasarawiyala men meirongo. Eri, memen makin kau kila pay sarawi ekin kau kila pay sarawiyo o mekaras makin mipewe. O makin kau kila chen pastarawiyo, akin kau kila chen pastarawiyo o coach makin kach lale. O makin kau kila nanlang, akin kau kila malen coach o makin kach pawe. Met swat yang kumail son kawewen kosaneto o barsikan. Malaw na mailen. Kumail kin mayrang kiyang coach ay sagkisaw na mail tipson sampa. Piltalaban na mga tuwecha mint, til, kumin, Afsoche insanoki pekiyong patak kasampalkan en kosaneto. Tuwecha pung kalangan o melel. Ime pukach makumailutan pan kapayata. Apiliangak mecheyo. Son kawait maskun kay kumail. Kumail kin insanoki kisang kisin amun welkis nan no mail ngarangarakan. Akumail apkin katalela karapaumen.
Met swat yung kumail son kawewen kosan na to o tarasikan. Malaw na mailen. Kumail kin kamakaleche likin no mail kep o talakan. Alale inenentiran tipuson kul o samin. Tarasi maskun men kowe. Kamakale mas nan nom ngarangaren e aptan pil makalekalta liki. Met swat yung kumail son kawewen kosan na to o tarasikan. Malaw na mailen. Kumail raseng so simenchkan me pochopoch kilichop me sansal mauliki alale trenchin aramas mela o sangan sauch koros. Ituan kumail mon aramas koros kumail kin lik sansal mau. Alala mail kin inanen tren wuting o morsuat. Sisas kachin ko pata tuan arail tan lokolok. Met swat yung kumail son kawewan kosan na to o tarasikan. Malaw na mailen. Kumail kin wiyayang so ko pako so kasalel. O kapachata son melelepek ko. Kumailap kin inta. Masayang ache minan moin sa machayla ko. Sa socha panyang kamela so ko pako. Pain kumail katetetar me kumail kisen irail ko me kamelar so ko pako. Kumail usela ache o kanakela tatakan sa mamail ko. Serpent kay kumail o ipuipun serpent kay kumail. Pala kumail kak pichsang katikan nanel? Kumail anese po ipan katarawang kumail so kop kay. Aramas talakong kay o son kawewe kay. Kumail pan kamela kay Israel. Kumail pan kalopwala kay Israel o kumail pan waki kay nanamay sinakopekan. O pakiyasang Israel nan kanim kan. Kalakolok en kakareti in chamakalakal koros kanlel kumail. Sang ni kamakamilan apel o lalepek lel sakaraya nen parakaya ol makumail kamela nan pungan chen bas sarawyo o bay sarawyo. Kumaila nesa po kalakolokan mapukach koros kanlelong aramasakan en ansawach. Sapol men sisas limbak ong Jerusalem. Jerusalem. Kowa makamelar so ko pako o kin kosungki chakay sapol men coach menin katarkan me pakatar tonguk. Baktepe me ikin men palapene nom aramasakan koros. Rasang lichoka men mekin kompalpene na kisin purokkan tanpe. Ke ap socha kin moitongye. Ke enese pochen pas sarawyo tan chen la tolul. Pwe intayanguk. Kasolar pan pureng kelangye kelaw pa inta. Coach en kupramawi i makachkach koto numaran kauno.